شاندێک ji Encûmena Niştimanî Kurdî serdana nexweşxaneyên bajarê Hesekê kir, ew bûn nexweşxana Hikmê û nexweşxana Nicmê û nexweşxana Bexdê û nexweşxana Şabo ji bo alîkariya malî bi dest van nexweşxana xin ser dermankirina birîndarên teqîna Newroza Hesekê. Em hatine wek komîtîk ji Encûmena Niştimaniya Kurd ji bo em masarîfê müsteşfeyata teqtiye bikin. Aduda ji bo em spasiya vî tîmê êgo kar kir û xizmet ji birîndarê mer kir, şuhedayê mer kir. Em spasiya wan dikin, bi rastî karekî gelekî mezin qeddiman din. Wek Encûmena Niştimaniya Kurd em gelekî wek dibe spasiya wan dikin, karêge qeddiman dinê. Her wiha em ê taqimê êgo di müsteşfê dişuxulê em ê wek dibe mukafaak malî jî bidin wan li ser karê êge qeddiman dinê. Encûmena Niştimanî Kurdî ya Xwecehîl bajarê Hesekê tev komîta malî em li her çar müsteşfê bajar digerin ana müsteşfa Hikmê, meşfa Îsanbexdê, meşfa Nicmê û meşfa Şabo ji bo dê tiştê sereke yek ji bo em spasiya wan bikin li ser tiştê got alîkariye got kirin bi birîndarê wê komkujiya li bajarê Hesekê çêbû ya di dua jî ji bo got em karibin textiya masarîfê malî گۆکردن ئەم بدنوان. هەروەها بناوێ ئەنجومەنا نیشتیمانیی کوردی سپاسی هاتە کردن لە تەختۆر و کارمەندێن وان نەخۆشخانان. گوت مستشفا نجمێ تشتغل ئەم سپاسیا وان دکن، هەروەها ئەم سپاسیا سەرۆک بەرزانی دکن لەسەر ئالیکاریە دەرمانە ئێگۆشاندن جیوان مستشفیاتا و جوان نەخۆشارێ. هەروەها ڕێڤەبریا نەخۆشخانان سپاسیا ئەنجومەنا نیشتیمانیی کوردی کرد سەردان و ئالیکاریاوان. أشكر المجلس الوطني الكردي على تقديمته للمشفى وإنه شكرونا وأول جهة تشكرنا بصراحة. هەروەها ئالیکاریا دەرمانان ji حکوومەتە هەرێمی کوردستان گەیشت هەموو نەخۆشخانەیەن هەسەکێ ji بۆ دەرمانکردنا بریندارên کۆمکوژیە باژارێ هەسەکێ دارە عەبدۆ ئارک هەسەکێ.